Let's build better tomorrow with GC today. Babona umaze kumuhamagara mutwaza amazu meza, amazu y'umuryango, amazu y'amashyeye, amazu ari hantu heza. Iyi nzu ni iyanyu, ni inzu nziza, ni inzu ikomeye, ni inzu ya kadasiteri nk'uko muri kwibona, ni inzu ifite ibyumba 5, dushe na toilette ebyiri mu nzu, salo na salamanje kandi bimeze neza. Ikindi kandi ifite dushe na toilette byo hanze, ikagira igikoni cyo hanze, ikagira igikari kisanzuye, ikagira umwanya w'ikigega, ndetse ikindi cyongeyeho ni inzu iri ahantu heza, karitsiye nziza. Reka tugere no hanze naho tubereka ukuntu hameze. Muri kubona hano turi hanze, muri kubona ko ni ahantu heza, ni karitsiye nziza irimo amazu meza. Rero iyi veni ukase hirya gatoya niho hari urusengero rw'abadive, hirya gatoya akaba ariyo wa musigiti twababwiye. Twinjira muri kubona ko hano hantu ni hagari cyane, tukaba dufite pariking ishobora kujyamo imodoka 4 cyangwa 5 ziparitse neza. Muri kubona ko hariyo umwanya wa jaride, hano harimo amate, harimo n'utundi. Ikindi kandi muri kubona ko hano hari inzu yateganyijwe kuba yakoreshwa mucuruza cyangwa se nka alimentation, akabotike. Muri kubona ko na ahantu heza, muri kubona ko inzu yacu irakomeye, bakoresheje amakaro meza, amarangi, mbese muri kubona ko plafo ni inzu ibereye umuryango, ni inzu ibereye umuryango wawe. Ngwino wihaye. Aha ni muri salo yacu, ya nzu nziza twaberetse. Muri kubona ko ni salo nziza, ni salo ifite salamanje ngari, salamanje ishobora kujyamo intebe 8 cyangwa se 10 kandi zimeze neza. Muri kubona iyi design, muri kubona ko parafo ni rangete, ni parafo imeze neza cyane, salo nini. Muri kubona ko ni salo ibereye buri muntu wese. Reka tujye no mu gikari naho tubereke ngo hameze gute. Uyu ni wa mwanya w'igikari twababwiye. Muri kubona ko ni igikari kigari, muri kubona ko dufite umwanya w'ikigega, tukagira dushe na toilette byo hanze kandi bimeze neza. Tukaba dufite hano n'umwanya w'uturima tw'igikoni. Muri kubona ko harimo imboga zigiye zitandukanye, harimo insina, harimo ishyimbo, harimo ibigori. Nawe hano waza ukahigurira, bino byose bikaba ibyawe. Rero iyi nzu yacu iri ku giciro cyiza cyane, $72,000 gusa urazizana iyi nzu ibe iyawe. Twandikire mu bambere ube wagira amahirwe yo kuba watunga iyi nzu. Turi Gisenyi komisiyoneri, duhamagare kuri izo nimero iri muri screen yawe, ndetse unadusure ku mbuga dukoresha, haba YouTube, haba Instagram, haba TikTok, hose amazina ni Gisenyi komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.